Dobar dan. Ja sam anonimni pacijent 007. Ja imam novu bolest, čudakofobije. I moje ime je... Pa, reci malo o svom problemu. Pa, jednostavno, imam taj strah, jednostavno nekad vidim 3 figure sa Mihael Čudak kanala i isto nekad sanjam noćne more da ću postati član Mihael Čudak kanala. Prva figura koju vidim često me podsjeća na Johnny Bravo. I jako smrdi. Jednostavno osjetim da je tu po smradu. Osjećam ko da me gleda. Jednostavno mogu osjetiti njegov smrad oko sebe. Živim s njim već neke 2 godine i zadnja 3 mjeseca samo priča o nekakvom Mihaelu Čudaku, kako ga je strah Mihaela Čudaka. I ja sam to pretražio na Google-u, neki Mihael Čudak YouTube kanal. I sve što mogu naći je samo neki loš YouTube kanal. Druga figura se pojavljuje samo kad spavam. Imam neki osjećaj kod da me gleda kad spavam. Treći lik, Mihael Čudak. Ne mogu ni izreći njegovo ime. On je najstrašniji. Paki. Tu je kada on hoće, gdje on hoće. On jednostavno... Pomozite mi. Želim biti Brini se, takve stvari jednostavno ne bi moglo postojati. Mislim stvarno, Mihael Čudak, YouTube kanal, 3 figure koji ti govore da se suboj na kanal. Pazi što pričaš, takve stvari jedino mogu biti u tvojoj glavi.